Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Wih, kembali lagi bersama Arhan. Halo Arhan. Arhan memakai bandungan apa ya? Apa namanya? Bentar. Keras, yang keras. Namanya apa? Duh, sing keras kok. Ada Mas Abdul. Mas Abdul memakai bandungan Kepala macan. wah, kepala macan. Ahen, nggak boleh gitu. Ada Mas Reksa. Memakai apa, Sa? Buntut macan. Terus ada Mas Iqbal. Mas Iqbal memakai barungan. Wah, barungan hiu. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barungan. Wah, barungan ular. Terus ada Mas Jihun. Wih, Mas Jihun memakai barungan. Hitam. Wah, barungan hitam. Terus Mas Fiski memakai barungan. Wah, barungan kodok. Terus Mas Rama memakai barungan. Wah, barungan jenggotan. Ya, saiki Mas Rama dipakai. Wih, ucul mah. Ya mah, pakai mah. Karo Dek Jiun. Yo. Bangsane para gandaro sewu. Ayo Hun. Sumikira saka sak kenaing papan panggonanmu kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababan kadadeke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak kenaing alas Gagahwati iki. Ayo. Yo wes yo, Dek Jiun karo Mas Rama. Yo sekarang Mas Iqbal. Ayo Hen, caplok Hen. Yo Mas Iqbal memakai barungan hiu. Ya Hen, caplok Hen. Junjung, ada junjung, gedong. Sing apik to, Ma? Kilo Jiun. Hei.
wes yo Mas Iqbal. Ya metu kabeh, ya metu kabeh. Yo saiki Mas Fiski. Yo karo Mas Yanip. Ini tak caplok kabeh. Ah, cek iso. Los. Oh. Pak sih jangan. Saya pernah ditumpahi wong. Yo wes yo Mas Hanif karo Mas Rizky. Yo saiki Mas Abdul karo Mas Reksa yo. Aja ngono to, Bang. Ayo le. Ngadep rene Mas Abdul. Iya. Iya. Reksa sing apik to, Sa? Halah. Tak gelem konten malah. Arhen. Lewat neh. Ngamuk ta, Dul? Gak gelem mulai tok ya. Ya wes ya Mas Abdul. Ayo Jiun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe.